Dobar dan, Hrvati i Hrvatice, dobar dan, domoljubci. Opet evo jedan video od mene. Budem vam objasniti kakva je situacija i što motim ovisi o tomu radi čega je to tako. Bili je prije izbora, su nam odustali kao maskice i to sve, rekli moramo se pokretati kako u čemu. Ja sam na početku odmah kazao kad predu izbori bomo mi nosili opet maskice. Interesantno je da te maske uopće ništa ne oštićavaju, samo naš pamet asistiraju. Svaki pametni psiholog bi rekao da nekmo normalni u glavi. Radi toga je na svakim paketu ti maska piše da maska ne oštiti čovjeka od COVID-19. Na taj način bi mogli vzeti normalnu maramicu ili pempas ili kaj vam paše, majicu, sve je ista funkcija kao ta maskica. Jedino što štiti to je vojna maska, ABC maska, a na kraju zašto to je tako? Premislite polako. Naši saborni članovi, koju instituciju oni podnašaju? Gdje su bili prije? Šta profiliraju oni? Pogledajte šta je u Njemačkoj. Zašto gospa Merkelina 8 puta ove godine bila u Šini? Radi čega? Niti u jednoj državi nije toliko puta bilo nego u Šini. Otkud dolazi virus? Iz Šine. Otkud dolaze maske? Iz Šine. Koji gradi mostove i druge stvari u Hrvatskoj? Šinezi. Koji otkupljava kuće i druge stvari, firme na moru? Šinezi. I ne samo u Hrvatskoj, u Njemačkoj isto tako. Koji otkupljava firma u Njemačkoj koje su otišle u bankrot? Šinezi. Šinezi je kao jedan virus koji se raširi. I ovaj predsjednik Šine je kazao da prije par godina da on hoće postići kao totalitarnu vladu komunista i diktaturu na cijelom svijetu. To sve što nama se hoće prodati, da smo mi kao u opasnosti. Jedinu opasnost koju se mi nalazimo da bude infrastruktura se uništila, da bude jedan kafić na drugim zatvorio, da bude jedna malo obrat na drugoj zatvorila i da budu to sve otkupljavali komad po komad ti Šinezi. I kad više nismo vlasniki mi u našem dvoru, u našoj kući, onda bomo shvatili kakvu funkciju te maske imaju. Te maske, kako sam rekao, je samo inteligentni test inteligencije, jer smo mi spremni sve delati što naši političari od nas očekivaju. A oni dobaju novce iz Šine, ponajviše. Robert Koch institut, RKI u Njemačkoj. To je jedini institut koji to sve kontrolira i manipulira. A niko to neće vjerovati, niko to neće priznati i zato mi idemo polako, korak po korak u komunizmus. Samo taj komunizmus i onaj komunizmus kaj je bil ispod Tite,
To je jako velika razlika. Totalna kontrola preko čipovanje. Kao injekcije protiv kao korone koji prebaciva genetične stvari u tijelu da nas cijeli dan i cijeli život kontroliraju i da oni riješe kada mi umremo. Ne da riješi Bog kako je bilo do sada, nego da ti farma lobijisti otkazaju taj bude v crkvi sa 60 godina zato da mi idemo regularno na cepanje kada naše vrijeme doje, onda nešto dodaju u tu cepljenje i mi idemo prema gornjih dio. Zato premišljavajte da li to ponašate šta ti stožori koji svejedno lažu i varaju, to podnašate i odbijate. Kad ja vidim, evo ja sam sada pred ambulancijom u Đurđevcu, vidim ja ljudi voze, prelaze sa autima, sami su u autu, imaju masku. A uopće ne štiti, nego im uništava pluća. Ima dosta dokaza od mnogih virologa i profesora i doktora na internetu po njemački da ta maska u roku godinu dana takvu štetu na plućima napravi da nema šanse to opet regenerirati. A mi sve podnašamo. Ja neću podnašati, ne bu podnašao. Ja sam od prvog dana kad je taj virus došao dobio kao informaciju, i to je na mojoj strani, na Face, ne na Face, nego na YouTube najdete preveđeno konferencija 7.4.2020 u Berlinu, u Njemačkoj, gdje se otkriva ta laž. Preveđeno na hrvatski. Pogledajte, tražite na mojem kanalu i budete to pogledajte, onda budete rakmeli o čemu se to i tiče. Taj virus postoji. 100%. Ali mi ga imamo kak čovječanstvo postoji. Svaki čovjek ima u sebi COVID-19. Nije to pitanje jer je COVID-19 eksistira, nego je pitanje kakva opasnost ide od toga COVID-19. Jer nema nikakve. Nema veće opasnosti nego kao normalna gripa. Naš stožer kaže da je kao ljudi umrli rođeni 44. Kakva čudo! Pa ja sam se odmah plašio kad sam čuo da ljudi sa 80 godina umiraju. Ili sa 92 godine umiraju ljudi na COVID-19. Kako sam ja već kazao, čovjek padne iz 5. sprata, podigne se, počne iti preko ceste, udari ga kamion i pregazi ga. Drugi dan stoji u medijama, čovjek je poginuo na COVID-19. I to je istina. Ne ono što vi vidite, što čujete. Odbijete te maske i odbijete toga zatvora u kojem mi počnemo živjeti. I da se rasprodaje naša država i naša infrastruktura ide u PM. U tim načinu vam želim lijepi dan, lijepi pozdrav iz Podravine. Abonirajte moj kanal, imam još drugi kanal pod imenom mojem. Pogledajte i tamo, da to je sve na njemački. Abonirajte, pritisnite zvončicu, tako da na aktualnim informacijama dobivate. I podijelite taj video ako hoćete. Lijepi pozdrav drugi puta, vaš Branko.